video may bang men wrong niay anana kot ngen kot bang kay buye de kuparak chay ban wrong masanang kot chay bang wakila chay bang wakiyang kuparang kot abang wa chay bang kay buye de kuparang kot well ni may sangan ran what puye gina wiga chay wiya kas school gituan disciple warakang kauno kayok chay bang wiyala warakang kauno chay bang watong kauno chay mor chay bang pokata isi tame a kaperen tame kupura tame mauki okay chay bang suigi skachal o kachal tilwe pan mor kap mega chinakarang kachal lale ar kayok kachal pan wiyamo puye kia chay wiyayer kaken bakewood, kaken Kosonned, kauna bang ligi gitrail o kaibui di kupura. Kalangan ng ko tagatin wapana aramas choto. Me kamu yung ay sa jay sa naman rantre ko. Ranat kauno rik pana. Rik lokayan pombeyap. Lokayan wayo min gathering. Kauno uye kiki pana. Okay, rik mo ay megot pobudiaga rikata kay deki mo. Gathering what ki child Chai mimiseli menya way, chai mimiseli ni tame chai kaparana chai kendo kauno wai gitraildo chelanane chai kingo saya chai tiar court apso kauno pil gitrailda wai gichai pana so tame song ko saya kauno expand or extend kauno kalkalaudela sapol mapanay ngay panay yang court ye iralakan may sapal audaw din ngayon sarawi. Okay, so kalangan kiyang kaunok mail kan ngong ki yang Bible study o pilkin share away masano po kita megot me bless megot me kapay down more como yung ay sa mengkuleti. Okay, imag chawiya kila chon batak porque kayo chawiya la chon batak kariyaw chachuka kolokol Japan bus pasang masongan mau buka chay ban nak dia chay kang ko we she. Okay, kichay laramas maso chay kungen chay ban Sto weki, cheban lalawe cheban, kosa yairal cheban, kiral de cheban, kailongen rail, a chorus so lang, me ba market ki te out ngen sara which chorus song and we try you jay we me a child puko. A child puko we kalok, my sotoka gotokal kalok pon telephone pitoye we. Okay, aban chorus, aban pitoye we, aban pon telephone, cheban isan ki and so mauki song an alpon, pokita, and so much lar. Okay, kininda. Ayatuwa po samba say kahit de koros aledar. Abang kahit de koros aledar, koros panan ki chanson wrong. Okay, koros panan ki anso mawon wrong. Masano. Kareda so dependong kamuno patara, kauno patar. So, himo kayo ko sambal, chate gigiyang acha anso no pata, akichapwanda la melel. Okay? Kareta korusya kan meken rongata masano debiluya kap aral taimong court ara mokit kita men kowang kalok men kosayang aman men bakmak men wiyak purang kauno met pai. Okay, met pai pokita and so what chaipan men invest time wisely chaipan men tatong kisapol machelan so ka yermen waste time yermen kasola pala anso ansa mo komo yo ngoy magchasolan chaban lenan lang Japan malaw gila, tajugudung gila tapapakot. Puegi Japan rongwa kalangan kan, makauno inoki di, mabangkot kiyang, irailakan mawya papai, niya chay ko sampon sampawat. Okay? Atay kawait pa na chay mor, may minapok sarawi. O totokin ngayon sarawi. Karita kom rong, kapitiyan ngayon sarawi, na namun rewe rano paikiyang. Hikaninta blindfold, rachungala, salanga child, rachungala, silang trail o kendo wang at kupurangkot. Kendo yang kupurangkot tame ka chimpeto ka na chay more ime bampoy that chay sa chogaligale ngayon sa rawye yang kachayl. Okay, so naman sangat ibang watong kachayl sin booklet title ki koarongehier Kosonned Pahieu and Palingen. Kosonned Pahieu and Palingen. Bukaw yaw isang campus crusade for Christ ministry yo na Amerika. Israel duweje efriom ministry. Okay, so an ministry buko kowe patrong momotso memiyoyer kan kalok sili porang kakela kata solang. Okay, the mas wasakan mesoto solang ranwawe masano so chay wewe kitayo momotso. Okay, momotso chay ko ang kaudak
wasan sarawi kan a ministry ye ba okay ye ban momotso so ministry wa we are with us na Amerika gebadier samparen Campus Crusade for Christ every yom okay sampar ray korean sampar isisak samaya sa rancho met mwenele wali sa kapa aral existence aral we memor na sampa we at the talk and kauno ipuka me I classmate man serongya me yale kita Christ. Okay, so aleta Christ kasamo yung Christ na namor eso ja mean kaya nga la momotso. Okay, me yo ministry yo the momotso yo makalokong kami escho kay de komyang alaral momotso ape ap kauno to tong mo ariam pilipil yawasa kang bangkatan kami iyay momotson ma. Asa me I wrong puka ngayari lukayang Christ na naimor ngayari penin tayang yay kamelele mesang ni kawitin ngayon sarawi main coach kitong yung momotso kito momotso may bang pat lale o kairta puwe kiyay kasamo yung Christ na naimor ran silu watala sang try pilpeptaisen ngayon saraw na naipero me pain ngayon saraw tiya tapoy okay isolare charki tame yan okay, melel mia kaunong anen ko tiata po yanane megot me kela ilsang. Te megot me loud sang tami ya soyer. Okay, so tami wata kata nampuk sarawi kan apte kaluwayang yay man rapaki momotso me bansa wasa yan ang poson. Okay, okay kichail panting koerta na chay poson pag chay no katong treng. Katong kauno kak mama sana chay kang sapotak. Apan sa atay mo yung flexible may kas school gina wigat eu kilelen tompatakeng kauno willing to learn okay kompan menalita cha kraisa ya muitang kraisa more kompan men ka school chaipan men auto poeta chailen morla o ka kamora la metrikan okay so tolul ka school kasinen patpata komurongorong ko mangi metron. Okay, saya kali tak cry so jangan nangkut lalle karena kamu yang pan repent min yang kau no wongi puenggak tatong keng kecil ni tiba cai pan so cuman kiti ngai kam melele okay mia man serben me leader namo motso and tatong ya cak moncong en saut metia tapoma kokos ya mengen sarawi ngai caka melele bakke wiya sa mengen sarawi o so ta lipilipil yawan armasa kasawi yo kosoya mepit I relationship of Jesus iyasa mengen sarawi po kita lipon ko tiputrei okay makom papa kauno so ta lipo iputrem remu ichama kom manginan malial kom saik morla anso korres ipan patapatangi en sansal poeki kamarainen morso tuko upsang ketel men pompe sambar ichama chelasa un momotso ap ketelen yang morso tuko papa kauno ni tuang kupurangkot malaulau okay so ipan tolar nan lesena imen ikamelele me okay kan me so yeah, okay kumail kan me ye yang ka school kan nang kono pata me request material ikatar pasang erma ayap sai ka school ki isai ka school ki so ta ka school ba poegi ban buya yang uga tai momona ya ledio so ya I classmate fichi me ko ya udaja back I watak okay udaja back kamu watak pogita me ya oleng court liang court mentungi ata ko sang ni kawit kan masa nang got merawai kesa nang puksarawi wiyayang ang truk puengkak pas mau nampo naramas pue kita ke kolete ma ko kapakapang kot ko wata ko moitang kraisam nor mau ya fieke lo ya stosa yo sin stosa kis pue ni tanto am mor sautuk Arya muria kampat nan masa nang got okay aramas pue kira sawe warakenta pok mai wiatari puk choror likum puksarawi puksarawi sangkatete kap lel kadete sangkatete maring lel kadete kap masono mier lale kom yo ngoy anana kawit pa anana direction yawasay ban chapia pues may banda cha read away matawa ngoy okay kairta na momotso iginiang wrong loose silly masono mauro mier mo ab chelanana guidance chelanana
kawid. Okay? All right. So, I send out the rikatarer wayo trongo na patama, yang away sapol mo mal package ko, ay may men, iban pen create, me, ya, intungi yata o print, me, ay kapag ma patron tami bil taipi ata, Epan minan pan min pumpi koros min kalok. Ia yoraman nan Amerika nan pumpi mekceban puil nan pan min pumpi korosia. Ma population in min pumpi 50,000 isa ang kentoko migilgilang. Koros en kol masa ng kod porang kakosa. Yamo muna ipanaleta Christ. Yamo muna ipan yang morsojuk. Okay, okay ipanaleta, okay ipan so. Apu ka poroporki. Me yai puko o yamu puko ni yamu ban kosoya te kam kamelele me komu yaman chom pataken kauno. Okay, so iban daja watak amasa ni miya Kosonned magen kawait mokiten song kan magetrail kun klang nan sambawat nilokayan why ye physical law. Okay, away miya Kosonned ya murinay sayla ko pweki ay kang des okay deseng corona na iban lockdown rana isak Kosonned mo kan Kosonned and aramas si Satan. Okay, nagigichay mimi nan sambawat chay mimi pan Kosonned ka. Okay, nilokayan why physical loss Kosonned in bil driving license abek chay pan party pag child Chang papan ponalde overspeed te song tayo maban wiya yang polis kana chang murchay maraparong ke child so license chay bi kasapong alar Kosonned. Okay, so physical law mo miya Kosonned me para ewewe bil duweta ni palingen miya Kosonned mekin kawait mekan menampungan aramas o court. Okay, mekan mekin kawait nampungan aramas o court mokan spiritual laws. Okay, so you may take in Bible study ki pagchailen mangi yai kauno yachi ki chail tame katoge ki chail pana yakupurang kauno tame sapulmang kauno kamelel de kasik sang ki chail sapulma aramas. Okay, so nan wicked ikas ka school ki ngoyo pastor wiyan lokayang why so may kak make use of that poyaki enen spend time piety poyaki meman men papa court. Okay, lesson puka goal kay de call up call nan maurin saulang man. Okay, men kairta poyaki niya chaypan wrong wato foundation tagot foundation basan nimo. Okay, basan maurin saulang tuwetra nimo chay kawata nimo trial ni palingen kauno me pasane are Bible study puka tanto pasane nimo enteng tame saulang kin kodo iran murki re wrong seli me pingin sale so just son away mau porena ledio angkedi arai poson. Okay, so ikamelele me Karusia kan achay kisagis work pasang. Okay, katal preachers may sa Japan tuwacha ngay kata ngay preacher may ban patagi sa sala tayo bang saya. Ngay teaching may ban kak kamarayan in teaching tuwacha kodong yan son ay ka school. So may wiya ke buegi ka school ya wiya papa code nanay kisakis. Komplikak song kalok. Isa pol momoy kisakisan evangelist tuwacha rakowi kaitegral pastor. Rasaja momotim sa raw yawi saulangan para na Paliyo. Okay, right, go on. Wow, echa masan en rongomawan Jesus. Go on. Nan wasakan rakostili kalongki ipsabal kalul. Okay? So dami song ko saya sapol machay kisakis ka work pasang machay ban totongki agichay me tuwatra anana rong agichay lan bilaleta sangan foundation basa na abanteng. Okay, ban so lang sa jelibil menia asa may ko saya sa jelibil menia momotso ikos ko saya yang momotsong Christ kay dek momotso sili.
Okay, may kosaya so libil menya momotso me yang momotso ito ko kaya kita momotso Christ. Tami song kosaya atana try momotso kas ano kasi na neutral. Eutra a ngenen kod o masanen kod ime kendo ne we momotso. Okay, kupurang kod, masanen kod, ngen sarawi ime personen ne we momotso. Kareta magchaipan yeah, puli kiti foundation, lay down the foundation. Kiti tayo foundation. Pasane na chay posonanan. Step 1, 2, 3, 4, 5. To chay pasana mesana mau. So ja megot pang kamoredi amo posan. So cha. Okay, dame chay so lang kung go backslide ko so by sang kot ko yug chay so jawiye watawat chay so jawiye kapakap. Okay, karya watal wewe kan eme penginsal. Ipan rong seli. Ariang ngoy pweki ikos ya ipapa ko na naikisakisen sambatak imingong gigi en sambatak en parakwe ni momangka school. Okay? Alright. So, Kosonned kayo kot pakong kami omia sapul makasandiyang amumawar. Kosonned ingen ma. Okay, chamanan so may pralasang fichi on fire for Jesus. Ilel chamokot mandatra baba babe sapale pong ni man sangon tay bang kalok pon sampong smeban yang ya. Baba babe lose weight sinserigan yang ya. Resasa tayo kalok apre yang pokita marketing sarawi sararal nor. So an so may ni mesatra ping kolaw rail kelal na rail poson raan so minta Kosonned kot tayo mia. Ari ko saya palingan. Rekanga leta po Kosonned kot isak chameseasa. Kosonned Moses. Okay? Okay, so Kosonned ngen ma. So kam koarongehier ma achay bang wate go weyen kam bang wewegi. Okay, so Kosonned kayo kot pakong kami. O mia sapolma Kosonned on kami. Okay, ako saya Kosonned ba spiritual loss to a on kauno Pali court on kami. Okay, Kosonned isa ko kichalar mas songon pegiang on court. Okay, so epan sawasa amu weweki irampungkan mesansal nan pukwet makompan tok mau puk sarawi tuen wasame irapukat kaskasansal sangya. Okay, maong kitakan ma Bible study. So dami share ke puka iyay kendo karabana chay Bible study aman aramas me ipsa pala pangwiyala sa polmangko trompatak o puka mawang kamyo aman one by one teksin metapa sinriyaman siliman ape rong pana watak pana. Okay, magchayban itawen to pukak child ter kiyang sili at child kan aramasoban directed aramasoban sailak way mao nan tame ko nang tame poma ka school pan chapiata chay poson. Okay, ka school pan kamarain pan ngoyaramastipan man yanana komoran Christ. Okay, so sapol mangkot limbak banda cha watak to cha armaso kilikilang ya. Esay kasamo yung Christ am naur ngay tacho watak make sure by kapil laini puen kakutan wrong and kakutan kilang ime uyang niya an sa may classmate ko saya chaki ke so lang ay eng kalata Christ rang koros sangan petang ka sa may sa tamin tinda. Okay, pagkapanalita Christ pa keo am nor pang wukla karabana ita kre may so lang ikan mamaw I fail ay ilalit kaya benene po $1 I fail kapor keme kauna chapta mokit po yung kak anana rapa keme akot so ansa me klang ya ye mamaw matawa university student aramas alialu melaut kay takseri wasan melaut apgan mamaw mentakis meklang ya arienta eta kre may so lang eng kaleda Christ rang koros asa mis so lang iyar kita puga I watakong ya.
Okay, so ime kumalkan me ale te puga imo monon panga school ki ang me chegan. Iramen kito turin store me ban tua jai kos yap. Kete kito turin store me ban kapinga ta malial. Daja wata kong ko ki ang concentration. Ki ang anutan ka de mau. Puaban sansal. Aban lel ta mo puga song kasaleyang. Boye tuan kota ka chin lalale samba. Me akat kito ki sabol mayeras. Po meman meken poson lai and der salongala ayanan ke mor sojuk. So in silu isa kweno. Okay, so niyam watek komo bil kilang lang lap mo kom kalkalo kongo. Sabol mong kot Kosonned. Okay, nan so na isak Jesus masani iparator po irailenan ki mor ye mor hunsak. Okay, niyam watek kilang lang. Masan lang, eyes too high, eye contact. Silang echel ka. Poren masajay ka, kilang lang, lap me ikalkalo ko nga. Yaramin panda cho wata ko me story mo en wrong mao. So chay pan men, ale attention. So pa ito, yak cha watak pana. Okay, po niyan sa chay pan melelin kilang angin sarawi. Chay pan ligligi ngin sarawi ito toke. Ang laba anong yung. Okay, tama karetara mas jojo sotran kiki mo sotra mamor ki mor mawet. Makaun Jesus masani me kat stong kat kiyang kechel morunsak. Tama karetara mas jojo sotran kiki mor mawet. May dangan matawa. Okay? May dangan matawa. Thank you, Miguel. Dir nam simpung ko share, eh? Okay, so may dangan matawa. Arya ko would pilwata kala Kosonned koryaw. Okay, so kayong Kosonned o coach limbak. Kosonned koryaw. Aramas koros meddiban. Redoror sanger court. Kareta aramas koros solar kakosa limbak. O kasandian court o ngaral nor. May dangan matawa. Okay? Ar kodi la pa. Tama puksaraw ko saya. Nan rom siluriya isak silu. Aramas koros tipan, uyatar tip, uiral koros dosanger, sapol mangkot lingan, meka tingkat kiyang aramas. Matawa. Okay, aramas man mesay kaleta Christ, eyang komo matawa, amen. Itipan. Okay? Kajal sin conscious, child kon makjal tipan. Imagarda machay strip sapal, and so koros chebang uya kapakapin aramas tipan. Main coach ngoy aramas tipan. Ngoy aramas so warman. Ngoy pachkulman. Pokita deep inside. Lola trial. Mia kokoneo. Magchayal aramas tipan. Aramas choror sanger coach. Chebang kilang diagramyo. So aramas choror sanger coach. Kilelioma coach mesarawi aramas metipan. Aro kakasaliyang kitchail, aramaskin anso koros nananchi poren lelreng kot. Okay? So, wasak watakata. Kitchail, uya, kilelwit kasaleta me kot me sarawi aramas metipan. Wow lapyo, wow. Yirey rapasang. Katiyo ka, kasaleta aramasakin songosong anso koros ren lelang kot. Oen kak aleta normal unsako. Sang ni pena nananti. Merasang wiwiyamaw, tetataur Kosonned en eusangan lamalam te sarawi. Okay? Matwecha aramasa matawame ay sarawi. Ay porsaken mayrong. Ay wiwiyamaw pan wayolamo renkot. Okay? So chakak ay wiwiyako. Ay kamelel ko rasang aroka nanantri apsotalil renkot. Okay? Itra al. So chayba nanjiyang watak line by line po parakwar mau chaylang kalok. Itra al mekak katokopa na wow lapwet ye me pang kasaleta ng Kosonned koslu. Okay? Chay ko saya Kosonned ang ko isak me kiyang Moses. Palingen ang kot sang renkot ang kachayl. Okay? So Kosonned koslu. Jesus Christ ye me kot kat kedor puen painta tipachayl kan. So mao niya chay kalkaloko ang ramasaman. Point
point he we line kosoya ngoy me uti kosoyang child boy ka school ani om ka school yaramas yaramen kapachayang yaramen kosoya eu story utacho what ko we pue para kuar mau okay utacho what ko we pue ki Christ kom ka kosola o ana kila sapol mangkot limbak o Kosonned ongom mor Roman limau walu e wilianti kitrail o pola. Ab court cutting kasaleyang kitrail. Yawan lauten sabulma limpa kong kitrail. Buenian so magitrail miminan tip. Christ poglar tipatrail kan. Icharma kom wat liki scripture kan it when ngoy wat liki. Icharramu wat liki pueki aramaso. Mekom kalkalo kongo kamau pa makaita kamau pa kom yongay amo kita naksanger kita wewe kier kita men laba na lete mau so ichar ma chay yu wata metuwe cha chay mo men sasa chailen kosaya ngilen kosay mok chail yang rail watak Porenasa. Okay, ramas pegu un momotso rarong at kaskulin peptais kan railinda. Se uang ba ma se chupungi abi mesemen kameleleki rakem pak pasang puksarawi. Okay, so kom kak bil pokata puksarawi yo makang kilang nan simpuko. Abi ma Roman lima walu ko saya. Niya chay mimenan tip Christ poglar te pachaykan. Okay, so kachayl may iputi murung Christ polar. Kachayl iputi chayl rongata sa ronga mapuka to kalalale. Ale makabantipaykan. Okay, main coach ngoy ramas tipan makong ya iyalen mo. Okay, so ekachin yasata sanger memelarakan. Arga chay bilwatak laba sa rongan Christ lab mechakal kalokongas chukun wat puksarawi apueki ronga mau magchakiki yang utanapan menaleta. Okay, Christ kachin popular tipachaykan kachin sardiyo yasata ni kasluan ran ni tuwanan chingtier ng puksarawi kachin parong pitra umur ong wan paronek riyaman amin ay ne kamanap wan paron ko mure apil kachin parong so lang lima puki samawan so troke so nang current isak lima silulil bueno puksaraw ka dede yang kitrail Christ yasata okay ime kamu yongoy okay banenda ay charbo ko traman arail ko so tra yasata atrail ko tra yasata aramas kame ADS rostro kame lele Jesus apre kamelele la murina rail ko weyo rail study. Okay, so turun Muslim, turun Islam. Pwede rail genuine rest to way child met tanga power. Okay, ki child turun solan tanga power. Child ronga cha kamelele teso cha kamelele ap chescho rapaki. Amasa no tokay rail kan merapak rapantiar. Okay, turun Asia kaita Asian up, yeah. Arabic nation kami koskosoya. Men Israel ape, men Sus ape. Okay, raschuka melele me Christ Jesus me masayao. Raschuka melele. Ab history karetaral kamelele. Kaitek puksarawi raschu study ke puksaraw bo raschuka melele. Ab history in tama uyawi. The real events of Christ. Okay, a proof on rail me Christ melele kachto polas tame history ko saya kadete me bit Christ korusya kan me uyaral genuine aral inanen melele research rekenentap uyala olengkot oliengkot kelailo itipak wewe kubuk sarawi rail patak pilinanen mau sang kecil me iputinan momotso kairtanan puk sarawi apsasa okay. Kauno sabol may inawo masani rapagi kapantiar. Rapagi es choko saya. Magchelo soyer chela nana rapagi. Okay? So Jesus ye trahal. Chaman Kosonned karyawo soja tokpana kasiluwa Jesus ye chameal. Okay, Jesus ye chameal. So nanakolar ni tayakram. Okay, aramas mechay ko sayang rongo so cha purlong. Ani aray klang kilel e purlong asa namao. Okay, chay wewe ka wak pasang.
Malielina lete me got walk pasang. Jesus up kachin masani yang rail, ngoy me al, ngoy me melel, ngoy me mor, so jamaka kolang sama, masocha ngoy. So nisak Pahieu winnow. So jayka klang kilala, coach me sarawi, esan sarawi, hey Leila, okay? Kitray laramas, dipan, atame prisiala, te katokapana, wawat ng pungon koto aramas, ye Jesus. Okay? Gelelwet kasaleta tuweng kot, a pain prisiala choror pasang wet, me minan pungon aramas o kot. Ye me kat kito kisapul mayeras, po meman me poson, puen pola, puen lopuo, o painta te batailkan. Matawa? Puegi ay wat ligilar scripture kay kak chang sibala. Tame, eko saya puen pola o lopu, puen lopuo, o painta te batailkan. Okay? Kay ti sanga, esoja I charcha, ana sotra Kosonned silupukat, Kosonned Pahieu pampataki yung kitrail, tama kitrail anana wiya. Okay, so imo manayale ta Christ ma, karetak may ka koronge mo manay kung sa yung aramas. Esoja I char kitrailen wewe kitra, ma Christ kat to bola. Kosonned Pahieu, okay? Mia cebang ko sa yung lap mimimbatra tatong kisumbuko kalkalok ceka kinta Kosonned Pahieu. Ania chay ko sa yung aramas me chay sa chokol sumbuko yaramanunda Kosonned Pahieu ape chay banindatra. O sotra ma Christ kat to po gila tiba chay kan es chichar kichay lanane ugak. Okay, chay lanane uya mekot. Okay, so Kosonned Pahieu. Aman udan pain aleta Christ when we are count o asong kamor. Ye omupang kakana sola o anakila sa bolamang coach limbak o Kosonned o ngamumor. Lap merongorong kamuya pan o pampin aleta Christ pampin. Okay, buenda. Aman udan pampin aleta Jesus. When we are la account o asong kamor. Kay di sanga. Kitray lutanan anane aleta Christ. So ansawa como pointonger aramas aleta Christ. So newe sa kriyaw. Ariso. Okay. Kasamoyer o posonlar. Okay. Kitray kaskas kulen wiyala chon patak. Chon patak atray kamelel ban sa ontroyo. Atray patak sa ontroyo. Okay. So kitray hinerit. Kitray kolasang tama Jesus masan chapyonger warangko pass down imo yo kap kabulubul imo ban repeat nan moren kichel solang arap kachkiyang irailen pungan buyala sapol mangkot seri okay ni ay bang point rawa ntatong lapa mikal kaloko nga pan rongorong apan pingkon mauyayar sapol mangkot seri tesaik okay kichel aleta Christ ni poson. Okay? Chela leta Christ ni poson. Bakalangan ng court, makamor kumailan ni poson. Kaitek, mekot mesang remail, tuwe dramail wiwiyakan, pen sapulma kupur kalangan ng kumail. Kareta, sotra mekak suwaiki mekot. Okay, na nebisos ria waluled duwa. Tuwe dra kalangan ng court, magdong child more chay sa chakak swaygi ikaiden mamal de chakak swaygi mia ko tukateyang ay salvation sutra mia ko tukateta ije yale okay kauna wiyata mia koros Jesus pon lopo masani enakier songen mayroong kan marawiwiya mas Aman anane pen luke Christ o nga mor. Jesus masani wrong. Yetileler ni yung wani mo wiyaletelet. Meman mekin wrong leyet. Uri tingatangya ipan petalong re na numa o yangi o pan yangya. Okay, kau dial silur yesak. Aleta Christ wewe keme. Aramasaman kolukila. Akin wiwiya insene. Ap sope yang court
o lukuriang Christ o likiang Christ am maur puen kotlong o makong tipokan o wiyakila I songan aramas me kupurki en wiyala. Okay, pak ni ay kinlita ng aramas kapakapanalita Christ. Lain puka me yasoyer me minan puka me en parakiwe salvation de kamor ime pil minanay kapakap ko. Okay, mi aramas kininda. Chakin jungiyo to ma kapakapo. Okay, Kaya jungiyo to kapakapa. Chailen wewe ki me kapakapin we kong coach tipatay kan o kapureyang coach trail more ime more sotruk. Ime salvation deep sapal. Ponopon riau pukat kasaleta songan more riau. Okay? Ponopon riau pukat kasaleta songan more riau. So may nakak ekis kasaponopon the confusing on kumalakan yang kitrer Bible study menaklar ko. Okay? Kawewen masano ka koros based on masano. Okay? Kawewen lesson mese wiwianan momonaramas mongkot mo kasakasaya monipsapal ipsapal oso besangkot. Okay, amma komuyo lab manene say kaleta Christ. So just lesson na to go one by one. Okay, we just kasakasaya lab mana mesay kaleta Christ. So kasakasaya tra mauriao. Ponopon riau pukat may kakutial ponopon riau. May kan maalete simbugo, may kak itawene, simbugo, may kak itawen kaskula. Bonopon riau pukat kasaleta songan maur riau. Maur me aramas kakaun o maur me Christ kaundar. Okay, maceban irong wak pasangi aramas kakaun tuweja serio ma. Yo ingoy pon sero Christ lopo mimiliki. Okay, maur ma Christ kakaun pon zero to a try mongyo. Okay, so even that watak kasaleta. So aramas makaun da peni koyon pono. Aramas kakaun peni Christ mimiliki na maur. Ansama kompang watak simbuko ariya changerma kompang parakiwe masaneng kalo komstuanane simbuko. Pumasa ng kaloko tacho pat yeyer. Kalok maintinda. Kalok pasanen lukayang aramas ranaleta Christ. Okay? Irakan nana nor kalap kapunot lista liping so chabang klan simponopon ka. Esanga insay eme pinginsal mo kasaleta me. Maurwa pinginsal so chape polale wingkot sak tiatar lale. Okay, norma Christ count Ewak pasang ponopon ko mimi cho mo wawaki ay kapal ka mimi selicha abo under control kauno miya people na nay maur kauno makakaun. Okay, so ma Christ minan maur wet ima kaun aramas mo itong Christ maur Christ and kawita maur. Okay, mo itong Christ maur so kawitin puksaraw mo kaundar maur na aramas mana. Aramas mo itong Christ amor en kawita amor iro kanan amor mipan kawitan Christ kareta pungong Kosonned en court o amor. Okay, aramas aman mo itong Christ amor Christ merurul amor pungong kupurong court. Pungong. Pagita komsolar matawa me Takon berda ko la uya sangka so takauno lale. Tuwetra kupurong kuotro yanger mokmokit nan kupromien. So niya ibang ko yang laba momodem bay sa esay kaleta Christ kilgilang iya ibang ko yang menya ponopon makasaleta maur. Ngayon nila muy dangan sapeng. Giso abang kilgilang ira abanasa. Sang ni kawitin ngayon sa raw. Yaba nasa menia ponopon. Okay? So even the menia ponopon makasalita maur. Maletar Christ kalangan kiyang. Okay? Masak mo itong Christ maur. Menia ponopon makom kupurki. Maur en tuwetra.
Misal yel me bang lamping insal open da pants chuman muita. Kraisa more. So me ban kasaleta murin met ban kasaleyang komi tuonom kakaleta Christ. Okay, so chay bang klang pedanga a point dong aramasa down to solara option the solara pilibil apagano sawyer wala na leta Christ. Okay, tirin aramaskin ronger patang kano pilkin pedak to tago leta Christ. Ay ime mena insansalki pueki aleta Christ tuwaje ban pok mangi te paikan o ngay luke yang yer enuder kaunta pueki ay me kauntar e ban katkito more cup. Okay, tuwaje Christ uder mamor la le child. Esolar meetan coal apa mini lifestyle. Okay, so kom kak aleta Christ and so what ni kapakapen poson. Makom wuke kom katarawar koso wuke yer ya api tier kaide wuke yer goch kachen mangi chaman and some Christ ekar son laito ko rela laitin mam ako saya koto kiyang iyola pampatagi yang uk laiti yaramas jaila laiti yang rel ren yang kola nan more sochuk karita chay ban so just so lang me so kauti sa tame chay konong wiya chay koros konong wiya megot okay chay chaban aw yaw ki wamparon kantra na yat Kosonned na momot son ewang Christ kauna ba masa na nom nongyong kom ka keleb ki oligligi mengen saraw ye yang komoy an sama kom pan lel nan lang kauna inen paran ki amay ban ururan yat ay mumuso bang Kosonned sen kalok amay ban ururan yat mo kasi yang aramas mip sabal amay ururan yat isungokan pantasan kalok angen saraw ye sang erpois jetukiyang ari ay ban lel nan lang so kauna cukup berperan ki. Okay, and so you may take in kabarenda ko perang coach, child parent. You may men equip, men so was a child, puepan. John Harmy, aban sambayang coach, chotro. Men pompe, nan amarka, wasakoros. We do the mesang met matawa. One luet in aramas, kupur mage, yagistow ye up. Niyon ban share lesana, yaramen taw ye. Watak chor. Watak choro lugayang analeta Christ. Abdami isang gusungan ko saya. Ama naman kachay bang kelep mong kauno. Iwasa me child konang matawa. Chalakan me lead lead momotso, lead ministry, lead kisin kurup kan. Pumela chaygen pille kinaramasta. Tuweja chay ban bangsang tirinaramasyo por langkot. Chay ban kelep. Karita chay ban ngongi equip, train. O the dog pana, o the dog parpasang. Okay? Pagkita, sabol matayal ta dog and credit. Kauno credit ningen. Esto credit ni. Yayi chaki kasinan million tapa kasinan mure. So, in the spirit. Okay, in the spirit. Kauno mangi raramas tapa ko to alita Christ ang niya ipatapatak. Igalip cho mangi. Okay, pagkita ako ipak, esansa lang ipak so. Tami sung ko saya, luwatan ki child leader. Apolan to talk pa na pagkagisang na yaramasakan. Anyways. Okay. Coach ka mangi lala child. The tama ka child matamatawa. Esotra kin kasawi ka child ni tama ka child kin inda te wiya. Apo kin kasawi ka child ni tame utan lala child. Okay, and so may lito ang aramas kapag pinalita Christ kom kakyang korong nan ngile itame intinda tame wadager. Okay, kin ko saya esto ko sambal ko sa itame ko intinda yang kauno and so nalita Christ. Puegi ka kinta sanen na naway alasanga trama na was min na naimongyong. Iputi sapal me melelen me kom alasang yap na mongyong aninen kom melelki. Okay, the campaign we am kapagap niyo melelki. So yi kapagapen ma. Okay, armas kintan chingi ito mas kapagapo. Kapagap na leta Christ abang kopulu trap bon anointing. Bon anointing and pagatarin masa no ansawo. Pagkapagap na leta Christ as chuwewegi kachel
Chailan lar kapagapin samach mukot nan lang abok chail kosa pali laut niya chai sto waungi o so to wewe kitam chail koskosaya. Pogita chai memorize. Kapagapin ipsapala waksang. Waksang po kapagapin asa may itipan oy uya pepe na intip oy pan salong ala. May still wrong Jesus. Okay? So, mine count Jesus. So komka wiyaki mo. Chawi wiyayan laba. Amomot kilkilando sa ikaleta Christ. Mine count Jesus. Ngayon talang. Alasang. Wiyaki sana na mongyong. Ngay wadak. Line by line. May dongan ko saya. And so me laba yung ayo chun school of Fiji. Watawa mapan watakera leta Christ. Iko saya. So just sana mau ki ay maya patrong. Okay, so puegi taking kalok te kos share masa na puegi ko sampal pue to ka mongyongan kauno. Kapakapwa to ka mongyongan kauno pui kapakapwa me pano loyang aramas tipana mana mapan morla teso. Okay? Kareta ina na ko sampal Japan so jodacha wata go me chawi story ap Japan minanto warail. Metuetra men salatak la men morla. Okay, main count Jesus. Muy dangan ko say. Yanane komi. Muy dangan ko say. Kalangan kiyang komi. Muy dangan alasanguk. Bueki yung pola pon lo puo bueki tipekan. Muy dangan alasang komi. Met irijungata wanimo na imor o aleta komi. Po komi yan wiya. Ay son komor o ay kaun muy dangan ko say alasang komi. Bil kalangan ang komi muy dangan ko say ni amo pil makonger tipekan o katskiyang ya yen an kemor sotuk. Okay, tato ko na ker. Makonger tipekan kidong kitailang mor sotuk an sa wach banale. Okay, lap mo yung kapakapa banale makapan tipa abanale. Amor soto. Kom katin kaunda ay mor. Kom katin wuyakin yala. Aramas kom kupurki yen wuyala. Okay? So niya ilitang aramas kapakapa. Pueki hangshen. Hasngak. De sokoton ngen sarawi. Nan morin son kalokman. Kapakapa soto can expire. Kapakapa kung kamorala aramas. Okay? So ang kaitek sa ang kapakap me. Ikos ko sa nga istokon. And we tori. Kapakapan more. So kak, kamu wat likiala, kamu yari song kalokman, we are yamu, men litang ramas kapakap, te kapakap around there, meban rasong. Okay? Kapakap puet, chabil, what gedi? Oh, kupur mak na idelabona ban plate. Kapakap puet kasaleta. Dame udan anan nanom more. Ma what? Kapakap what times a what? Okay, so ibang watakalanak, mabandayang menalita Christ. Ayam banut kiyang. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Klake risak. Kupurmak. Ap kumain maleti sinbuko ka? Gajay ka may bandu kayang ramas analeta Christ ngay leler ni aleta Christo iyay call analeta Christ. So anso may aleta Christ asaka kwatek pana inawan kauno ka. Eban asame o iyaleta Christ o iban ligiligi inaukan kay dek tame ko kon. So tsaka watek pana. Okay? Watek pana. May nyanane yana wata ka dilakap. Abu ya chay goal ke chay ban nanchiyang en inenen kilang mau po chay ka changya atay sharing changya yeramen ala sanya may kapadolong siliyay ko say boy gyay kas kulap niya chay ban ngoyo lap mesa sa abota banaleta Christ dan bang focus line by line aban san salamawong apanim sakla leta Christ. Okay? Could I please purchase that book? Okay, buka and meman me ya can free up where printing up way loud film out donation te bankatara wager remail
men nain ki kan mail print wasamak mail miyo kan. Okay, print ibambil wiada eu me ban toke me tebil matra up and minambo anaramas koros membombe. Okay, buaban kiang rail mor sojuk waban kaskulong rail momona rail ban share kaskuli meche kan momona leta Christ. Okay, kalangan ng coach po na mail more kalangan kiyang kauno mele dami ka chin wiwiya chay ban low o rijinga di sabol machail time and Bible study. Mamia makin go to young Bible study up so ma mela message to call do muri porque eminang ka school kan chay bankin usa masa no kapag pieramas ime chay begarang wiya where Jesus can men dogaramas Jesus men Komw yala Jesus men sawasa okay nan muet nganan ko tinanan kapulibulel sinserikan where mir nan kokop okay kareta makchay bananane laut pangodo anane chuk pangodo hallelujah o mang siyo ako kaun labalap kalangan ng Komw kapag marami saraw kalangan kiyang Komw more korusia me yang Bible study kam gadong kupuro kapayata ikwe paso God nan al koros wasan ka effective san ka koyak and papa komunituang kupuro mo sa kapro yang Komw yat kapeng kasaba kalangan ng Komw count Jesus me yat count at sangkamor kukolatra amen pilmen pileu toko soya menan samaret kalok wiya wiselinan likin pombe lockdown up kalok in ko wiseli me kay me pisak kakyang ko wiseli te me kay me men host to it rapaki ta wasa onda chaki te pilwelang yunalin te serlinda iralakan makin namperang kono pata queenie chona beef okay te nan su mataikin wewe to Japan street char ngoy niya ikin miya kapakapi kon nganen karwarun chailan rich ne chailaramas. Okay, chay so kukuwan prapasang rail poran yang ala chay sarawiyo af chay kukuwan wawe mor sotuk. Wasakan okay kininda kitsin medra tapawasa. Ap open chay kak fellowship na nom staten kauno pan wapana ramas. Kauno pan wapana chay kikilang kauno wiyo totok nan men waika nan men Africa. Okay, makchay bangkak, kauno bangkak. Makchay bangkak and ngong kikamorala ni chay laramas, kauno bangkak. Chay stupan men so long up momot silly. Okay, ni chay laramas kapan mela sotaray komora chay katik, kichay lagan mip sa paler. Kareta makommen host combine fellowship ape. Nganen court pan triata po trail. Apan totok apan kamora laramas apan Komw yala sumaw. Chay bang kasiko kakawelale. Apan buyawi. So nan April, May, June, July. Okay, porque summer seriga so to school, kachala kan me available ka ko easily ap chala nane teamwork. Okay, so jele bilibil what ki so jele bilibil. Chay so jana eutra puinin sarawi ap ministry work pasang momoto work pasang kachay ko rosip sa palren Jesus. Eujangen. Kachay ko ros ngong kagalok. So chala nane minimin pa na uya sampe yung coach kelael ko easily. Okay? Chay ban so chamen Satan and prprap waray o patrabat. Chay ban men api raildo apiyo to iralgan maguguin anel apito renasa limbakan God. Okay? So kalangan o kasalelia.